Ke jersey number A RAYF tim benlo RAYF full form bangke than bachini konjima Ronggop Achakri youth from forum lalu captain pu kapang thek lala banglo logo si lapu bel dolo tono haibo ning te pame bo ning te tek long de Those who stay humble, they become the legends. They let their work talk and never question. kerem ke hai ke to ko Time and energy to flexing. They watch and learn, everything's a lesson. They be looking for a title. Ain't no runner-up, gotta win it all like Michael. Competition burns like a passion, like it's primal. Got that energy that could transfer, call it viral. Back to the core, I shoot my shot like Michael. Jordan to the top and right go, I go. Winning on like a maestro. number 8 ta me khela lang misen lapen lapu alang li ronghang sang ho lapu khela me biglo alang li best player longpon lokra thek lo alang li hai lapu ba tot Humson Rohang la ke Mr. Humson Rohang are bae alangli ke pathu mesen Alangli la alangli ke pathek se raja best player ke longpon lo nili o mate nili lang alangli tum la bang solo e ke pa ju ponti alangli hilo Humson Rohang to kardom kadu we phanta jerpo jerpi la penili video ke lang tum an handa suri kardom pa jerlo puthot nang litum nili channel long ke lang tu nang ke lang du pot tangke nang litum me goson la birta ke mesen lang ma mesen lang di sini li ning khelo la penili tamni maju majala la pen non lom motor bukan tamni e arni sole arwedang le arni taso pik gorom pik iti la pen arweta hari he pik mate janglen arni yang janglen di la pen ke jerpo jerpi tum sini nili konten bang ke nili football khela si nang bak lang kon ko la bang so khela la ke jengkha long si khela final mate kidut si ang denglo apila bang ke jengkha bazar pen adung het lo la pen ka khela ji tum bang ke RAYF la pen tiruni pelkon la tum timnia mong si pini ga jepo pon du ji tu la si nili tame pini bang ke lang dum ji tu ning arong pen nili tame la pen nili tame pini bang ke lang dum ji tu ning ke parong lo athema RAYF lage nilitum rong rup jirapet mate uwiting don nilidir ko mate rong rup jirapet atum an si khela pop ni ke la pen li bang ke khela du ne de lo la si kitame ne tame kai kitame ning ke parong nun o la pen RDTP du no alang nitum football khela la pen tini tame alang nitum aphan video ko thai dun ji phan si nili ning hang lo la pen alang nitum aminuri mate momo tame bachelang nang tu phan si nili video ko thai dun ji ning hang lo la pen pinya khela ji bang ke jengkha long jengkha mate first jengkha cup 2024 jengkha long mane first cup kiditeng la pen final ki dun la ke hai kerem bang ke la bang sine de lo si tame la bang so first ang deng along final ki dun ka khela dun long la bang so aminuri padonang bu sini ini video ka thai dun di ni hang lo alang ni kun phan la si koson ma hada ga khela ni dinang baklang kon po an si kelang me ma ni dinang baklang kon po la pen ko ma si ke hai ma koson ma ni dinang baklang kon po non mang ke hai kerem ta tin ne de po atma khela le lang la si ka do wi thanta tuning vilo la bang so video nang lang dun pa jut thor di phansi ni tuning vilo la pen nang litum nang kang hon dun mati nang ka jimso dun mati nang support dun po ti ni ka ni ani an ni po ke anda me subscribe tame le lo la pen views tame lang bom lo ong bom no la di kai ke tame nang litum makang hon nang pidun der nang ji la pen nang litum hello mili family mate hoppe da je po je tum po si mili ni hello la si kado we phan tame ni khela tuman han tame all the best la ben khela dun pamen wan kado we ta hot football batilang ji bola sinon dampo la da pen so big
itum lang kami pini ta ke jengkha bazar Arlingdo Peak lapen lapuna ke field lo football hadakan lo pini final di Arlingdo Peak lapu bazar ke bang tum tami hadak ta lang tum ta hai la sini hadak pale pola pen hadak ko an si Arling ke ong pen ko an si khela ke lang ne mani tak bang ko kadu ke phanta non na bang ke puthot ni sumat ki manam phali alo khela long li isi dolo nang tum lang non mat ke Arling ave tin lang kami there sum ke nakelis yong la pen tum arlo an da ko ada there in tum atungan phali tam Jerpo itu, hello, jengkha film non final ke pati yakin lo, bozar pen, cebok hello, atung hello, 20 meter bas dola, atung membang, lagne pin dan tangan lo dak ya, pin juga pati dak lo, RAYF, lapen siap tim bang ke 20 meter lo, jadi mau kami lebih cepat. Kado wentha arni ini puthot jengkha lo kela final kidut siang ini lo first jengkha club 2024 championship la sini dak jengkha playground lo final match final Falcon lapen RAYF non apa ngadi khela tame ka pang cheng bu kulo ladak player list mate amen ka che thap lo RAYF team pe tame lo player dum non kari di po pen alom so kolon de khela po ladak jengkha pelong pini kapajut si hangdeng mate final arni lo tang non bang nili nam paklang thupon po alang litum player list mate form fill up app pen alang litum dress up app pen puthot line up mate khela ji phan karidi thupulo lapen lapu bangke RAYF sadgang pen lo lapu ke Falcon no lapu bangke pupu dame jersey color bangke langmi sen ini ka khela langmi sendi lapu Falcon atum tame texture lo lapen lapu tame RAYF tum tame hek big lapen khela bangke pini ke langme pigan ji lasi kadu ko tame ke cheng ben kitu dalang lang tha alang itu jakong tame lasi non wikimi tu lapke jakong do piping me teknik tame do olapin lapu lang ikno alang itu tame warm up mate sabso ka practice padopon ben hadi pini ke arni da so piglasi itu tame adu topik pipon lasi khela tame nili tame arong city don mate aling jepaun lo halang itu khela bang lang mesenji dan arni do kita itu aduk topik tame nah lang jadi piniladak tame CBS tame litum karbianglong atun mas council EM mate MLA halang litum han CBS pa lapen lahai hello non bang ke nang ledet lo halang litum si non pang cheng kondapo lapu tame line up non dopo la pensi puthot chuni CBS tame sonedat lo both team fans tame line up lapen non lapu line up doi hansi ready lo kado gavita ani da so pick team manager lapen ini coach jengkha long apa tu mate langsi la technical final match long lapen lapu chief guest kaprika tumbang ke hong Rupsin Taron asi MLA sir tame nang lo lapen kapathu ji phan si team tame line up al hisar posita me litum thaina na line up lo sidolo starting player sum tame man ke do Falcon mate RAYF tum tame ake hai line up ko lapu bangke RAYF peno lapen team captain ke ko malane alang lilobon team captain lo lapu bangke second bangke goalkeeper lo alang li texture black lapen red strip color jersey bangke pen atum bangke blue color mate lahai tum si blue lapen white strip on FC lapen hapu bangke blue color tum bangke Falcon FC jengkha khali ke chengsi Falcon FC alang tum bangke khirini pen lo 2024 line up do alang li tum phan puthot line up pen pene neglect mate ring hai hui doma avema lahai ke check bom lo
king of long penny ing chin tu ma jat ma sop ke check lo ladak hi tame check bom lo hapu blue color tu han tame hapu bangke falcon atum lo asi check bom lo lapu stage na plote chief guest mate ake hai Rup Singh Teron MLA kadok wedak andola pini final match along nang chetong tu arni so pek alang litum tame ka checha kun esi alom lom su tame buat tipin along su tame ke wang pensang si aku putot chudam chulo Chorolosa nali malom so por sita meritum aphan nang chitia pot lapen adun thu ritum ka chokha ifu la silang le fansi tame kar bia poho pen kar choi fansi chuning riglo Chorolosa Jengkha Municipal Board Vice Chairman Akehai Joyram Timu alang le fansi tame kar bia poho pen kar choi fansi chuning riglo lang litum players tum tame feel arlo ke wangi phansia lang litum chisik chitang lo I shoot my shot like Michael Jordan to the top and right go I go winning on like a maestro never gonna stop, no I won't I know I make it look easy it took a lot of work, believe me but now I look like Michael Jordan to the top, here I go To be the best, need to learn some lessons To be the best, you can't second guess it non mangai feel arlo load app pen line do pen national pen tame lun pangcheng pon lo kadu ka wes tame ladak do tame turpen arjap pet si respect defensi lun tame kalun pon lo nai tame kadu Uchana Jaladi Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashish Mange Gahe Tava Jaya Gatha Jana Gana Mangala Dayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Chorolo kadu gawan stane nona bangke alun tame jut lo cipacini lasi pen aluhi cipacini yang deng bang non chip gas mate aluhi tum non ka cipacini yang deng an nang le lo lapen filong tame players tum pen ka cipacini dang fansi puto dalang litum dam lo alang itu ke opening match kami alang itu patulo alang itu ke tek pi ka joine alang itu pini final kami putot patu pontulo laben Falcon FC Hirunia tum kami alang itu kami ke tek pi ka joine alang itu kami pini labang so ang dum kiti long kami alang itu cepali dunpen ini ang dum kiti long kami alang itu ati me fans Kono hai bo ning te pame bo ning te long de ali hisar ko alang itu ben alang li pen la bola bang lapu bangke RAYF lo lapen lapu bangke Falcon atum lo Kiruni pen lapu chip guest tame alang ni non ball tame opening pon pomate kapang cheng pon hansi ball tame gituri hansi ridi lo oh choro so ali labang so ang dum kiti ke matulong nang lihin pen labang so pumpang long made football hot la tanget pen photo session tame non tang cheng pon tudi la da lang litum group pen tame non chiklik pon po mateo type pon po isi memory pan ali so gorom pe garni so pig ni fun tame hit at lola pen hang hi si dolo tang bang tang lo team captain tum mame adak discuss bom lang litum kupusi ka cerai ma ko sona game pini khela ladak chetan pon isi hini
You need the tests, all the pain and stressing. Give me the pressure, man, that shit's a blessing. You gotta play every single day like it's your last, you ain't here to stay. खेला बांगे 45 मिनट हाँ 45 मिनट लदी खेला बांगे 45 मिनट लो लापेन नॉन पुथॉट अलांग लितुम गेम तमे स्टार्ट पॉन पो पुथॉट स्टार्ट पो अलांग लितुम अलांग तमे आर्नी सो पिक टाइम बांके नॉन बांके 4-5 लिया तमे आर्नी सो पिक oh my god started lo अलांग लितुम lang mesin pini kala lapu aki tum bangke are vaya flow lapen lapu blue tum bangke falcon la có Falcon mà thế kiểu nia sorti penangan bola bang ya atur pon long lo आराम से लो उतर जाओ क्लियर अबे आराम से मैच ऑफसाइड लाइन साइड बो Naga cete war dari di. Akha tu ko cete bahan ni hai. Cete war. Hey pass man. Sachin. Oh. Non bangke buthot RYFN 1 goal thapon deadlo u Falcon mate Hiruni hatim phan 1 goal lo alang litum ke thapon RYF atum haning karong tactic lo Ani garam rem ha. half time lo lapen goal isi pipon lo RYF atum non alang litum sang bom no pen alomso pipen pulote patuan tupo non bangke half time lo 1 goal pen RYF hai pon bom lo lapu ge satum do piglang apom ben khame poho sitame kivek jujjelang non puthot half time that sitame non poho sitame arwa kon bom la pinili tak kacetong penangan hamulog do alang litum arong haje mate aliracham naji pidun penangan hamulog kacetong lo dak cengkha long patu klang lapen hedi non puthot lapu alang lipan poho penar baget pen puthot alang li pongsi kibut litum han parju ponji alang li pongsi kibut arjume pik lapen thek pik tuladak te bok terai mate ladak jengkha tum stame chinia tumane lapen namu stame tenon mono lasi heta arjudun ong lepen lang lasi pini bangke alang li pongsi kibut arjudun ikko puthot nana ba alang li pongsi kibut arju kon bon lo
aduk kawe chief guest untame ladak sido pedlang kajudun alang liase kibut jumes senapot laben lapu lefari mate judge satum tame lak pik po Ernesto pik lapen manabang kelang itum tame kesang lo 5 minit api pulote alang itum putot til suntuk po Yeah, life ain't promised, it can always change. But you're here today, I shoot my shot like Michael. Mana bang butot alang litum half time net pen butot mana bang ke feel sun net pen khilat bom lo mana bang ke aki ke tumbang ke revive tumbang ke ala pu side si dolo la pen blue tumbang ke falcon tumbang ke la pu side si dolo non bang ke celak phak lo half time net pen la pen goal score lang pon jipun tela hello RAYF mangke 1 iPhone bom lo napen Falcon tum make non make 0 lang thot RAYF tum la dapen kick long pon to love fall Denmark Nona pang na puthot RAYF atum injure pon detlo lang itum dunangan kosto mate nangan kisung popon lo pini bang final match Pichong hoi det la oi ko pichong hoi det la ko pichong hoi det ha gol ke det ma free kick lo di ne ke ko pai lo la puthot RAYF pen Falcon atum han free kick pipon la pen nona bang ke gol confident free kick si tame lang itum ko ane kachupaduk pen se ke long la tame gol confident lo halang itum kan nervous lo ne ko son ne halang itum arep nasi turpeng ngadi Puthot RAYF fan puthot goal pipon tulo ne ke goal ki tur bang ke nang pakang pondun tong thek thedat lo mobile julai tong thek thedat lo tot RAYF tum 2 goal pen hai pon bom non ba jut po dok dok lo ar por bang plot te non bang ke 538 lo nona bangke puthot Falcon pen tame RAYF fan goal e pumpen thapon dalo corner pen
Finally, Jirpo Jirpi tum non mang ke khela se tame jodalo la pen dak tini jeng khalong final batu kon RYF la pen telefon atum khela pono la si dak mang ke tini RYF tum hai tu pai pono 2 goal la pen telefon 1 goal lapu alang li keeper tame cepaduk piglok ning sam piglok lang ikene blang me pik pik la pen khela lang me sen dola number 8 tame khela lang me sen la lang mesen lo la khela bang la penedi RYF long captain tami pinangan cupaduk pego alang ni bori tigan lo ni di Argentina patang kon alang ni lapu sarjon alang ni cupaduk pego la pen lapu alang ni ronghang sang ho lapu khela me pego alang ni best player long kon lok tek lo alang ni hai lapu bang la lo captain pu kapang tek la bang lo logo si lapu abel do alang ni cupaduk pego lalu putat nona bang kelang itu badak bang si asap su rest mati sang polo rest net tu belum kelang itu putat stage long tami alang itu prize tami sudeng pun po mati best player tu sumi alang itu sudeng pun po di sama padung noteng belum te best player tami RYF si long pun ji ang thega ni di thega long jadi kapang theg pun ateng te jersey number 8 long pun ji asal si di ning do lapen non bang alang itu price tumi sudeng pun si ladak alang itu ponding lo. And I would like to request the team manager and team captain of RYF to be here on the ground. So before we start the distribution of trophy, referee, there is Sir Arkoibi and also Mr. Humson Teron and also Miss Ronali Tima Bosumutari honor him with a Karbi Mafla. Tapu prize Andre France tami halang litum referee hans tami respect people lo Karbi pen I would like to request Mr. Humson Teron mate referee tumhan alang litum respect pipik alang li fansi tami puho pakpen karche fansi chuni rila putot elitum lo lagi tong buntudo soar lo pen Rotima Mohilari alang lipan tami Choro nai. Karbi poho pen respect lo Choro nai. alang li lasi adon su bang ini referee. fourth referee Mr. Ladak, Sunil Bin cetong. halali ke Halali Facebook dak long same kelang. cethang lo push up ta ho lapen kini mail long mate goja long sitame halali ke ekdom pu bilo boji down hai ke claim lasi halali fan sitame pini la bang so me chalong fourth referee cho hang si halali fan same kar dia po ben ka cho si chuni ri
joy ke kali don mali tum di one hand pen push up ke betai mini di si long si betai phokep betai pharo ke best player prize ke ron po si ne ke hok mate nili amen kapanong labang so amen licet la sona jam hedi long pon jine mate long pon pen alang ni men ke nal tum kadu bere chini bobon lake Mr. Humson Rohang lake Mr. Humson Rohang are bae alangli ke pathu mesen la alangli ke pathu tek se raja best player ke long pon lo nili o mate nili ke lang alangli tum la pen bang sono e ke pa ju pon ji than le alangli phan ti mo bes ta me la trophy si bes ta me alangli phan isi man buhormu bangke ar bak tampe don mon etum la si alangli phan si tame la trophy ki pg la ke elitu along na sitong dun ake hai sikaring hi protection ranger weskar biang lo alang li fansi labang so trophy kepanjiri fansi chuni ri lo alang li hilo humson donghang alang li ke RYF team ben si na chepati dulu choro lo alang li hake cheng pen non an ke pathu ke lang me pod alang li fan ladak jengkha hawara arada tumhan alang li mesen ke pathu paklang pot alang li fan surya kadong pajilo lapen alang li fan best wishes lo for the future lapen adun tu nona bangke runner sub team lagi dal dum kadu bere chini lo runner sub team ke second team punan kok leh ini ame chelong bangke second team do mate masab soy one goal pen alang li tum un eden lo la selang li tum bangke not ada den lagi malo Falcon FC atum si pini ka runner sub team lo la selang li tum han dadam team manager ken lo Falcon FC player sumanda me dak ke bang fansi chuni ni lo prize alang at least so deng bang ki fogak bang tha iniwet ke pini di hajai ho RDO la si room pone ho iniwet ke room pone le don mali tum pasile bang so long e keron bonji la ke elitum dak jeng khalong senior citizen lo la pen alang li ke chairman lo governing body lo jengkha college ke non headlang ke seng non headlang kangpu la si alang li la bang so college long governing body lo chairman lo la si alang li phansi la bang so long e paron phansi chuning ri lo la si trophy with prize money 10,000 alang li ke Mr. Kangbura Teron ini labang so angdong kitia final match along Falcon FC tumsi runner sub team lo asi choro lo runner sub team thuman sitame mate Falcon team thuman same choro lo alang litum ke cheng pen nonan ke pathu alang litum ke mesen ke patla pot alang tuman suri kadom bajidi lo la pen alang litum sitame mo thrang pathu alang tuman best wishes pilo alang itu mate RYF ke hai ini bagi winner prize alang itu kaca deng dun jipan ceng ron no stay salong ke dam trophy ke ron ponji lake elitum dak jengkha municipal board along vice chairman ake hai Joyram Tibu alang li pensel bangso trophy ron pon bon apel kadu ke besta me karjab dunia jipan si nilin pen chuni rilo kadu ke sameri chele sina domba detum ini khas jengkha cup angdung ki mere final match long champion team lake RYF team sabgan kalau itu I know I make it look easy. It took a lot of work, believe me. But now I look like